viwe, techa ke kri ke nunu ke ke hu ke ba timie bette ke lushea. Terienu chiliko hisora kinye bengu nunu te tagetso persio. Arofe noe ke mekridi u ke penyofe rubi febaya. Ake merese bokinu zochela. Bo rubi atikriu mu akela keliuzo. Puoe adahuzo aranyedalho. Akela kelie mu ateruse u ke penyofe gizo. Ake ko tikriu mu ake yause u ke penyofuzo. Hare temieko popele si zoliche. Nienu rubie pomhadzinu shashalie. Uke penyo fese ukola rjagelie chapoe. Ukopete kezedi zalikudie popele si diosotio gelibie Jehovah teke. Oh
Gesù Cristo hanno che per le mie pete, vuoi bisogna che hulia che jago, io pete che lusia we, che huburi, che per io ti che zogo che lavoro se forse che za holidi, che te cerca bene puzza bani che za so se leba, mo puti che puti che haunu, ni pu wen wo seba che za wa che huburi, che per io Chietsü hongudi, puti jiba mi che za se so se per leba we, mo ti vordi che Dziesengunuo che huli mo bade deri rofuki zadi we che zadi po tsaba che tsasa pele we mo che huburi mori che petroli madari ni buginu ni ni preban che tsasa pele di ni po bejiwa we mo tie pushi pura deri Vitsino che hu ka kraba ba ta hola ni po bejiba ki krupetenu tie che hu ni po soba che za hawa pa ba la che per io bejiba so se che per we ngo che si prega ba mi di te petero hola no timi che mi je pizde mo bori che we wori ngo kinu ba ga ta hawa she ngo si di ni che huburi ma le ba ni che se pele ba we tiengo tsumo go sholiro che pele mi go tsumo go sholiro hola chamo shode mo che sigili frontliners go doctors mi go nurse mi go se she che kruya ga ja timi che kraba mo go che ugo timi zazala nori che mi jibam jideri mi je seba ta ugo jaji tsaba ga ugo che mi jiba ga tso ha sisa lanu ngo te che pele mi go ugo la chaga ba ngo messe go sanu go te ga timi hago ngo susiri che tsena te ga ba hola chaji ga za so se e pils la se we ngo te yu bu chabazo de ho chapete wa ji ga tso se ni go ki busia che gi zbete nori timi she ga zo so go ngusidi rumo se timi zde bo shede 미기대고 갈라갈리 리뷰 위치리 시시 그 소시 레스디 운메제서 봐. 네, 당고 TSALI 거 졸로. 다루 시 베set리비 내가 번여파 TSALI 그 고바스는 거디. 저 천자가 자고 아니 부부. 오고 측에 서로서 저 비스고 부. 서로를 얘기지 그 정도 소세 착해. 뭐 봐오지 나고에 빠져 그 소거시 시세바 딜리그리. 하는 소거시 니 부부 부티두기 세파르시디 세세파르시디 Chietsü那个是跟没这个啥个，他给了个了，跟本来没个后边好了差不多这个这些，跟不西沙位，我给我写掉的哟，那我个写的呢，跟这个查吃里头，那个查吃是的，
KECHA no tisoka sabo kabe hego tlas de go bola vo ma boda hongla ge lambe jiwe nipu mosli ro hego KECHA no tivo ha zoli ge zo lambe jiba nipu jido hego de ge se no sola vo ge don shi dang me ji no pu bole ho do mali ho ku ise ge se ji nipu so ho ji tie no hego ke hunu temi vo le mo ga da go le chaba so go ra ba nipu o tetse ge 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 no city ge ge zeng do nipu non to go ya se to le ji KETHOSER Kevichüsa ZHAPU kevi petega nunshi nanto ugo kala lichidi ugo kala pisawe. And buso jitian hugo hego ZHAPU shi mo KEPHRÜ mi vori hego no ubisini go hulega job tela chawe. Nongu mejidi ki group was a yar go kesabalichi mi power KETHOSER Kevichüsa zawahe puti hanu gu buren bu visromati badi ugi krushi PRELUDE ligida nanto cross kili sisidi hoshe kala pisawe. buso na jabi jitian shi hego no Vitsino Iralu kabago kuisiji bu katsigen ugo vali vigino shino uyali ugo bu visromiti bali di bu bahuri hege kuhula chabali dolana ta tie Vitsimi tie ugo tsidi hekrajo chagabago shinanto ugo kuismu uyagali tsiji bu so hego kuhunu shitimi tsanadi gemejiga batimi be ni bu no dizon shinanto ngekriji usego bisiji ugo nsidi ni bu ugo katsigen ngoro shego tsega sorosidi 사생기 차이에 니부노 슬리비 노슬리비조가 전하고 손기 차야 니부노 더 응메지디 이거 너로 저거 보고기 자슬리 저거 보시 보면 더 쓰시디 이거 택기 베질리무 이거 비지기 쓰시디 이거 그런 비슷사회 안 보여서 지도 저거 차 보시게 그게서는 서버지에 하고 하디 슬라브거든 신동 메지디 그러면 서버를 내고도 말이디 이거 센저 붙여버려 붙여서지 바울은 더 지도 이거 바타서겠다 봐 KETHOSER 시 노포고 있으리 그러면 서로 후보부 추빌리지에 대한 부티 부스가 봐와 하고 하고 라누 타자버 쓸리 뭐 차타버 쓸리 넌그 쓸리게도라 너저비 KETHOSER 있으지 난도 버센저 붙여버려 붙여서지 더고 보다 간 비슷데 세대는 돈을 후보고 맞으리 하고 실리고 차탈리 뭐 하고 베테르 쓰시지 예수 그리스도 아샤글린 자서웨 아멘 응고제게제리 칠리고 그리고 verse 히소라 뱅고노노 verse 히티냐게 니가죠 그제 프르도 아니 그 후보리 니 바이블 가바미 세이 히레 칠리고 그리고 verse 히소라 뱅고노노 히티냐게 니가죠 물어 그제 가마타레 프르도웨 에이 제호바 너 인디에 기제 gitugi visa tachaga vi mum hasibi apatasji ndi khagasgo a beleyachla apatse kemogiwe a rci deri chiwe ndi zede no vi mu magevitsya no regelie jokopi apatasji mi renegamo ketizpu ada Deri anu petese noa regelie diko zedio. Ukumelue tsho tui sho. Deri awe njo no ania. Abiekerno gasa hau alavi. No regelie jo abu siligetola. Ntinu joe ala sunaraka nye kiri vigo. Kapanifu jabi. Podike vizugo hongi sisegeli tsule tenza. Jengo MHAKENGU geli tisu tsudo sona ke hubore poti hoseli bide musa shiongo KECHA ka sasugo hase KECHA segeli su tsudo.
Dekepu lesson mezidi ugo tiedo Kethoser tekra tutese kusoku ponunu mefe soru ketso PRELUDE tekra tutese kusoku ponunu mefe soru potsunu tupiekeba ukepenyofe ngukemeje kechache baya ai kepenyofe nuye teuginu kemeje ketze nguketze temiuzo poe achataze zibui ketze kezie poriba kemonu vorshe po arabi petsudi po dziehashe disoja pete sisi batsote poe ache ziu ajebu wetoite ziu aruko bietse bietsawate poe MHAKENGU ziu kemeje ketze bu apetsu mu ahufeliete poe abu kezinu bate tiedzato sieketamitui poe achakapie abolete atalekenzete poe tegiro mesi seketse popie apalete a kekrohi cha shekuishe zori po akecha kawate poe radatsiepie achako kawate poe acha cheker wiwate po tega po tui afez jete losha po resheke jetui po aze chake vodi ache cherhawate poe achepie abu adzekezi chete poe te gapie bate ziu apie kedzie goate poe po theütsiebou nunu theütsleu ciepie akevinu vawate ae atemie peteko kren chete jate uko tekre TSALI utazo poe MHAKENGU pie aketsu chawate po abu tiena kredi mezete poe abu ahupie ketie Dziesengunuo ta mu abu migenu repre arofe nune zete kenise kediposhi ae rekramote sela ae sie azayu tomote ziu Jehovagi kemere tomote ibate a kemeje ketze mu aki krudze ketale keshe jena mu chetesie hizo arofe su rekrasidi anunu renyo kete deri hau asiele vorlie di akemere nilie Jehovah ke krie redireli ke moe maki pori zetayamo po ungu ke meje po teladze seko tisodu ke sasi baya nke dieto jazale Jehovah se ayauzo arofe sia
Sela a po kre mer batyo. Jehovah po fe baya ke jamiegi TV. Mu rofe po mengu baya ke jaugi TV sheya. Mi poe zidi Jehovah ke la ke liu fe ba ke lie vi seketouzo ke penyo febu ziedo po direne ke ba pete reche ke sala she tiene. Jesus Christau ke la ke liu zanu. Mi pete ke lu ke se tsewe. Ngo pete sibate mu ke pushe puri. Ngo puti re seketouzo nu ba. Puti hi ke ze ngu vormo mu te shezo shiri ngu hie tene ke ze tibonu lu ke ze tsba. Mu hi ke ze tiu nu NIEPUU die nunu mu NIEPUU ginunu te fulie mo sho ke ze hau ha zo shiri PELE ba. Deri kim hi di nu NIEPUU die ki ke ze kropo piese ke zato shi ke ze hau le ke voki hau hari lere se ke ze tse. Kidipo pu ze vita pu kidipo pu se she ke kreda li vishi ha ko zo she le menyo mo zo she pu ke krwa le vizla u ke rita da nu ke leki tekker lesser how ha lamentations how ha jitiu nu ki zepeteu la mo ngo la zo sheri how ha putu se ke ze lesser bun he ke ze le tekker lesser how ha liro babylonia ko Vordi Judamie peka tsiga waki uko roshokiu re peka wa uko temie ko teze voda mie du krisewa ranau peka tsiwa seyo peka tsiga wa shet duki tekker lesser hauha tuke tse Jeremiah tu ke tse nu peleya muletsa hauha sedesmu tutepo kusokupo hauha sedesmu sedese unko situation uze Lamentations 1:1. How lonely sits the city that was full of people. Isi. Kiri temie ketsu chefa kaba na diunu temie kyomoteshi. A city under lockdown. The world under lockdown. Temie kyomotogata. Kusokudienu tutepo po. The roads to Zion mourn. Zion chago zo sheri kragaba. Mie puri teni niba mogata ho hapu. Jevo ko zo sheri me hime loba gata pu. Se she telhi tseya gaza ko zo sheri ke me jeba gata pu. Sabatiu zo sheri kinyo poshi ke husa mogata la sabat ri kinyo poshi gata temye ko simota gata how ha zo sheri pu gata ngulia. Sidi tu te senu par ke tsuki taker lesa how tu ke suwe ke me je ke tsungu ke tsu temyu sa azo isi. I am the man who has seen affliction. Ke pe nyofe abye pe tse ke tse ke pe nyofe abunu ke me jeba ke tse how ha ngu ke tsu azo kese poe puketse. Shekusoku pengunu, he has enveloped me and he has besieged me. Poe vordino akufelieta ketse walpo sozapo kipunu po kawa katakimie. Poe atako pete kawa te isi kusoku tefunu. She anu arofe apu anu nune basamote. I can niki diposhi si samote isi. Sidipoe kusoku kertatanu. My endurance has perished. Agesalienzade. Asge sehesaligenzade. And my hope in the Lord has perished. Akamera kepenyofagi bagazuzo shiri basamote. Bavorgazuzo shiri chiwe zade. My hope in the Lord has disappeared. You see. Sidipoe kusoku kertafe mu mefenu. Tekker lesser se kertafe mu mefe. Lamentations 3:19 and 20. Poe pugetze. Akeme jegetze mu aki krudze kata lekeshiki jena mu cheteshe hiezo. When I remember my afflictions and my wanderings, oh, the wormwood
and the gall, the bitterness and the gall. My soul continually remembers it. And it is bowed down within me. Mo anue renyo kete isi. Ukal hunu kere zekeseya. Munhari pusawada mungo peteri siwa chitiezo shiri kere hakakra zekeseba. Keshie zoshiri chitie krakozemhe uke simye zoshiri utivogata zoshiri krakozemhe ke zubotsa. Mo hakere kesegetse kepelemie zoshiri hakoze keseya. Ketholesunu kepelemie hakiburi kereze keselho. Ketsegeneze keselho ketholesunu pumo. Mukere hako hakikimhe ketsekruboyaga ketsegena sickness. Tenukesho sorrow. Suffering kemejie ketse. Solitude urabigata miepuri uzeba mogata. Stress unyegata usesegata. Tsasaligenzegata unukehukerogata. Shame kamanga katanga zoshiri. Lack of success. Utho tsakrele mogata. U business fail kata. U exam fail kata. Lack of security. U kayadze kata kemichie. U hodze pir kata. Satan zoshiri. U petsu bagatze hauze shiri kapelemie hauha siba musiba morso. Mukemiye toluro kapuma sin. Sin. Mungo chitero coronavirus katsa hauha tepe teruo hauha katsa kere hauha hau pula mu pula wazo uzo kemerie sezo mu hauha lepetsu washo. Diehu pusho tiozo. Derek coronavirus hauha kiri, cancer kiri, HIV AIDS kiri. Katsa kere boba. Mukatsa hauha liro 100%. Miepete 100% infected. Miepete katsa ho makali diba. Mu hauha mortality rate liro 100%. Miepete katsa ho la shedo. Mukatsa ho nunu shedo. Mukatsa hauha diba. Kepuma sin. In the midst of coronavirus, we must not forget the ultimate disease, sin. Kepuma. Mu kelhunu zoshiri kepuma hauha. Jiezo shiri baya katsa kepelemie zoshiri. Temi ke upo zoshiri kepuma ze keperhie baya mu kepuma buri ukrawaya mu upenawaya. And we despair. Shiri ukemer zotogata ti zekeseya. De hau tiunu NIEPUU die hanu ngukelie tekker se mefa kenyenu mefa soruno. Shizeke siwe ha kemeye kenyepu. Kerio liro. He talks about 4 unshakable foundations. 4 unshakable foundations. Reniera ligenze getse, sekenyewa ligenze getse, medze die. Pu, keriet toliro. The Lord is loving. The Lord is loving. Kepenyofe temye kreba mu kreya mu Chietsü getse. Kusokumefa kenyenu. The steadfast love of the Lord never ceases. Jehovah ke kere dirlia ke mo hakipuri jetayamo. The steadfast love of the Lord. Mu steadfast love hauha ke kradi nuliro diekenye de. Steadfast love. De ibrime die nuliro hauha die hauha me yese mu hauha liro chesed. Chesed. 248 times. Krekenye di hidia teta. Vai krekenye di hidia teta. It is covenantal love. Kepenyofe potemio goze dietsi die kolegata. Ugo kawal hogetze. Ugo kremotal hogetze. Covenant. Poe po die prasawagata. Dietsi die kogelie hauha
ke kriu puba. It does not depend on whether you are lovable or not. Where po ke krie ngulye sumo shi hawa gibamo. It does not depend on the situation or our relationship with God. Where situation u kit debo shoba zo shiri, u ke lu zo shiri kit debo tse tsaba zo shiri. Hawa gibamo NIEPUU we po temi ko krieba zo getse, krieba zo getse. It does not even depend on feeling. Ke penyofe ungu po niwa mo shi zu hari mo de. Ke hu po bazo shiri. Where po nguye uni po kriamo shi zuri mo de. God's covenantal love, steadfast love of the Lord. It never ceases. Muchiova chetiu no zo shiri. Ke hupo nchon situation o kim hia bazo shiri. Habo sila le morso katsa. No mo akatsa. Si lasa morso katsa lero. God loves you with an eternal love, with a steadfast love. There is nothing you can do to make God love you more. And there's nothing you can do to make God love you less. God is loving. God is merciful. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Po ungu kemeje po tela z. Kepenyofe ukriega bimo. Po punuje ni mu ungu meje ziba mu po ungu meje katsa po mercy hauha. Zita ligenza po tela z katsa. Po tela z katsa. Lela si. Think about it. God's mercy has no end. We hokibo ke pele me ke kra. NIEPUU we ungu meje seketouzo liro. TSALI we Christa sigamoki uke puma kolano ungu meje de uke jovasa ungu meje sidi liro po Dziesengunuo po KEPHRÜ po KEDIL ta ze po nitslianie. Po mercy sesamorivi po nguke meje po uke jovaga za hawa sesamorivi ten ye ke tsiponu ledinu u thotsdi u hetsdi lu te tsle moda mu u chameje NIEPUU u kresamoda nye ke tsa ledaya deri hanu pugetsa. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Kunyebo mu kunyebo. NIEPUU nguke meje uki lavorgetsa. Ma Jesu Christa sikele tiche me fa pengu ke je parda. De che kezikiri che tiunu ahoha simi meje. A NIEPUU nguke meje semorso getsa. Mu NIEPUU nguke meje lamo zashe tseligen zagetsa. His mercies, receiving His mercy every morning. Every morning. God is loving. NIEPUU we ukrie genyo. NIEPUU we ungumejea mupwe merciful. So, kusoku me fast seno. God is faithful. Great is thy faithfulness, isi verse me fast seno. Great is thy faithfulness. Mungo tsali hauha sipreba tsasibaya mutsuko seya. Tsali hauha kirapo nuparga kusoku hanu nupar. Great is the faithfulness of the Lord. Uwe, we honyo hamorso. Muke hu pozishe NIEPUU gi dia thosamorso. Dia thodil humorso. NIEPUU nitsanadil humorso. We must be faithful and we must strive to be faithful. But the truth is, many times we are not faithful. And that's the truth. If we are honest, dia tho ucho situ bazashe NIEPUU gi dia tho ziliamo. De ke penyofe Timothy kenye kersenu pugatsa. If we are faithless, He remains faithful. Where dia tho liamo tazo she NIEPUU ugi dia tho zizo.
God is faithful. NIEPUU dia tho mu Puoe ngi dia tho Zisu zodo. Mu dieu liro. The fourth unshakable foundation hawaliro kusukume fa pengunu. The Lord is good. You see. Kepenyofe vi. Kepenyofe vi. Wengu tomodaya. We peleri tomodayan here. De kiriga. Hawa kepenyofe vi mo gatsalamo. De hoki boliro. Unu krator gatsalano. We Puoe ugi viva zo she we potentiele shimodaya. That is why we do not see God's goodness. Salano kepenyofe vi gatsa hawa ngu modaya. Mumo she we ke vie ke di poshi hau unu hutor gatsala lugo hutor masamo tor gatsala vi gator gatsa ke di poshi zu si ke molano ke penyofa ke vi ngu modaya. Mori hoki bolero utyo za zerbi le gatsalano ke penyofe vidino. Na prome vodim habi utsaka sukozo shiri lele mo gata tsaya. That God is good. Non chonkel hunu vapo lela se. Vapozo shiri ke penyofe ngi dia tomodema. Vapozo shiri ke penyofe vimode gatsa. Haha pulivima. NIEPUU vitsi we vimo. De NIEPUU vi. So 4 unshakable foundations. The Lord is loving. The Lord is merciful. The Lord is faithful. The Lord is good. NIEPUU ukreba. NIEPUU ungumejeya. NIEPUU diatotsi. Mu NIEPUU vitsi gatsa. So shiu taker tukashu where he talks about 4 appropriate responses or dispositions. Chadi we kim hedi NIEPUU hodze vor morshoshi mu unule mu unudo kim heba morsho ki shi getze hawa Puoe pu getze ngulia. Puoe pu getze ai tsene getze akeme je getze hawa le getze ki hapete fmaza mu adze zitsi geta ahoha tse isi kusoku kerta fumu mefunu deri kusoku mefapunu. But this I call to mind. You see, but this I call to mind. Deri ahauha anu levor. Musalano akamer bade. This I call to mind. This I recall to mind. Remember what? Remember that God is good. That God loves you, that God is merciful to you, that God is faithful to you. Remember what God has done for you. Rakralasi. Remember His steadfast love for you. Rakralasi. Can you? So remember Him. Porakrale. Can you? Pogi meretsigiletsele. Hope in Him. This I call to mind. And therefore I have hope. The Lord is my portion. Therefore I hope in Him. Jehovah ayauzo. Salanu a pogi akamera ba. Mua sala apo kremera batyo. You see. The Lord is my portion. Therefore I have hope. Ngo vakekra kepenyofa. Ukamer kepenyofu gimodi pake krigi baya. We hobagatsu ukalunu kemeyeto ukamer kazato pake kriboya. Sekira kalevi ukam utolevi u business levi u career ukikru levi mo hako hogatsunu kepenyofu bunu ukruhi saketola kepenyofu kicha kepenyofu se kepenyofu Forgetze, deri uke mero liro hago gibaya. Desimo, how hanungukile. The Lord is my portion. Kepenyofe ayao. Make God first. Deo supremo. Latin median liro.
God first. God first. Kepenyofa bukeriotsa. Kepenyofa kerio, kenyoliro akikru, seoliro atho, dioliro a business su simo. Kepenyofa kerioto, akikru nu, God first. Our business nu, God first. Our studies nu, God first. The Lord is my portion. Jisuzo share pochopu, seek ye first the kingdom of God. Kepenyofa ke diu feperile. Musilie liro hake kripete pie ba bien sosotio ke tsa jisue pocho puketsa. Musalano hake kripete zdazo shiri ukelhuno. Hake kripete fail dazo shiri kepenyofa ukelhuno bataza she. Where ukemer nigeta hongulia. George Mueller Miepo temie Christian mie kerta tietse tolhug gavor miepo Puoe hiketsubu. Because the living God has given himself to every one of his children. Whatever they lose, whatever in regard to this life, whatever they lose, God remains to them. In other words, all remains to them. And because they have God, they can never be truly losers of anything that is worth losing because God remains. Kepenyofe po katsibie po nyonyoko tsasawade. Musala po temie ko mu po nyonyoko pake kridu ukelhunu pake krika kradzof mutsere sebazo shiri ukwe kepenyofe badazeshe hapete bazo. Pake krigo failed. Ukelhunu kunyebo moro kunyebo u health u ZHAPU u Vikhotuonuo rozo sheri tatsadado kishekini zo sheri zadado u family zo sheri bamodado meyekaba ke koseba zo sheri hakuri zadado sida ketsenye nkemer kirapo baga. What is your hope? What is your portion? Hope in him. So wait for him. Kepenyofa febale. Kepenyofa febale. Mafa pengunu. Jehovah po febaya ke jamegi TV. Mie po zidi Jehovah ke lakilio fe bakelie vi. Zidi, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Ngom hapuri chitiu no zoshem hapuri tseligenza. Ngom mega kratsa tie. Zidi NIEPUU feba kelimi tsake. Puoe ngo kalasotio. Mudiu mupothelao liro seek him. Po fekelie tselike. Kusokuma fa pengunu. The Lord is good to the soul that seeks him. Rofu po menguri po faya ke zao gi ke penyofe si vishaya. Po faya ke zamigi NIEPUU vi mutsi vishaya isi. NIEPUU fagata. Muka zoga zolo kimi di po fada. Kimi di po fada. Kira bo ba ke penyofe. Paul zo share how hakatso. Romeo to take care of no. Tigi kodino, kepenyofa zekerome, mijienu churdino, kepenyofa fodome, kiraponunu, kepenyofa kiraba. Where is God? You tell me, seek him. Where is God? Paul epuketsa, he's near your lips. He's right near your unket to give up. No melununu, PELE tuliedino, tienunu, pragasashe, Jisu, NIEPUU dino, that Jesus is Lord, you will be saved. Musala, unko situation, KEHOU ponubazo sheri. Zotofa sebalevi, kerese sebalevi. Unu ke meje sebalevi, family problems baselevi, tenu kesho. Sedi balevi, that situation KEHOU rapobazo sheri, where Jisu kiligivi hawa. The word is near you. Believe in your heart and confess with your mouth. Jesus, seek him.
Sizo. Salano, remember him, hope in him, wait for him, and seek him. NIEPUU bu jabye ngo KEHOU puri tsaliatana. Myo peje.